Amahoro mwese turabashimiye ko mwaje ngaha kuri kino kibanza no munsi dushaka kubera iki giteramo twiteguriye ejo ku munsi wa gatandatu itariki 23 z'ukwezi kw'indwi kuri Miki lunch bar Miki ringa imanda lycée turi ko n'abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye kumwe n'umu DJ wa mbere avuye muri Kenya DJ Free Focus nundi avuye muri Tanzania DJ Dammy Master baje kugira duteramishe karibu rero mushaka kwabaza ibibazo mushaka tubaza n'ibindi mushaka kumenya nejo bizotangura isaha 12 zo kumugoroba gushika mu gitondo karibu itike kwinjira n'amafaranga ibihumbi 2 simple n'ibihumbi 200 simple n'ibihumbi 30 VIP. Aramakuru avuga yuko ari umusitari mugiye kuzana naho ataramenyekana izina igenekerezo rya 1931 ni inkuru canke n'urukuruka. Oya iyo ni inkuru arahari muzobibona ejo mwijoro saa 6 z'ijoro no zosohora afishi kurikira ivyo Miki bategurira muri Isam. Ega nta giteramo kunda kubona muhuza abantu mu bibanza bitandukanye cyane mu gihugu hagati mbega binasama nta giteramo babo bazakorana na Miki canke na Kiki Ibrahimbaza imyaka 3 bayo vyose no kwa Mungu ari kindi giteramo kizoba gihari Bugarama mazi ko dufite ikindi kibanza Bugarama Miki tufite ikindi giteramo tubateguriye karibu umwe muri ababiri azovuza turamenye wari we nandi muzobimenya vyose ejo uzovuza Bugarama nawe yene kwa Mungu. Eko araba DJ bavuye hanze. Ego. Mbega wa mugambi wo gukomeza indirimbo z'abarundi. Ese bazozivuza kandi bavuye hanze. Muzobereka ko bategeza gushiramo n'iz'abarundi. Ndibaza ko aba DJ barabizi baje ngaha biteguye ko yasa abantu babana barazi ko baje guteramisha abarundi ni baje guteramisha nk'igihe aheruka ino mwavuze ko yavugije indirimbo z'ikirundi yashitse ino ararondera indirimbo zigezweho n'uturi kumwe twaje turavugana ko arambaza indirimbo azovuza zigezweho abantu bagezweho ndibaza ko ejo bazobikora kandi muzoshima mwese. Swali langu ni moja kwa kuuliza wageni, mna mpango gani wa kutumika pamoja na DJs wa Burundi? Mpango gani? Mpango gani mnao ambao kutumika na DJs wa Burundi? Na wa DJs ambazo wanajua sana, lakini mpango gani kusema talent ya DJs wa Burundi isonge sana kwenye nchini kwenu? Sijui. Swala la talent ya DJs wa Burundi kwenda kwenye nchi nyingine ni kulingana na jitihada ya DJs wa hapa, the way wanapopush soko lao au wanapopush kipaji chao kiende sehemu nyingine. Kwa the way unavo push up talent yako ndio utasonga kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hivyo. Kwa jitihada yako ndio itakufanya utoke kutoka nchi yako kwenda nchi nyingine. So muna mpango wa collaboration kuu ya kuandaa kama tamasha kubwa katika nchi za East Africa? Huo mpango actually bado lakini bado. Afu mnajiandaje kuhusu show ya kesho? Kuhusu show ya kesho niwaambie tu watu wa Burundi kwamba kitafanyika kitu tofauti na mtakifurahia. Kila mmoja amwambie mwenzio, awaambie wenzie mjumuike kesho. I feel good. This is my second time at Kiki. I was at Kiki, now we're at Miki, and then we're going to get freaky. But my fourth time in Burundi, I absolutely love this place. I love the energy and the love from the people every time I come here. So looking forward to, a good time and, love the venue, love the reception. And so, yeah, just looking forward to having a good time. And, my motto is always come with an open mind, leave with a full heart, so you can have a good time. So, yeah, the master said, you see, we're living in a time with social media where you can cross the borders. You don't have to think local, you can think global. So the more you put yourself out there, the more you
go out there and do more collaborations, the more it's easier to know people from, other places. That's how I've gotten to work with people in other countries. I didn't wait for them to come to me. I went to them. I started looking for them. I put myself, out there and reach out to people. Have you an advice for singers and DJs, Colombian DJs? Do I have what? An advice. Advice? Yeah, the biggest advice I could say is remember we're on a global stage right now. The biggest form of music in the world is African music. We're seeing it with the Burna Boys, the Wiz Kids and everything. And that just tells you that the world is looking at what Africa has to offer. So whatever it is that you have to offer, package it and present it that it's ready for the world. You don't have to change your identity. Be authentic, be yourself, but know the world is watching. And you never know, what doors may open for you. So, prepare yourself, package yourself properly, and then try to network as much as possible. Network as much as possible. Like I said, when you get a chance, if you have a song, if you're an artist, if you have a song, when you get a chance, just the same way locally, you'll go to Bujumbura and do different radio stations. When you get a chance, go to Tanzania, go to Kenya, go to Uganda, promote your music everywhere so that they can get to be able to hear you. Because one thing, especially as East Africans, we have to understand that we have to collaborate a lot together to be able, because of the numbers, right? When you have, like Nigeria has almost 200 million people, and most of East Africa is still less than 200 million people, that means we need each other. That means we need to work with each other to be able to get that support system going and be able to go out there. So I would say package yourself ready for global and network as much as you can. How the playlist of tomorrow? How's the what? How's the what? Playlist of tomorrow. The playlist for tomorrow? Yes. If I was to tell you what the playlist of tomorrow is, you wouldn't come. You would go on YouTube and DJ yourself. Yeah, sure, exactly. So the best thing is expect the unexpected. Sorry. The first time I have to see you and they welcome in our country. Tanzania back. Thank you, brother. Hata mimi na Swahili ndio muongelesha. Na DJ anakuwa anajua kufanya OMC. Sasa kuhusu kitu cha OMC, wewe ni DJ na wewe ni DJ. Mko tayari kufanya OMC kwa nauliza kufanya OMC wa DJ wengi wanakuwa wanajua kufanya OMC. Yeah. Naenda Tanzania. Kwa DJ yeye kwa MC unamaanisha kuhype. Kuna DJ anakuwa iko na mic na DJ must hype. Ukihype ndio unakuwa umecomplete sasa kazi yako. Yaani ukipiga tu alafu au hype ina maana hauwezi ukajua watu wanakupokea vipi. Si umeelewa? When you say somebody say yeah, una maana wasipoitikia na wanasema hapa. Si ndio? Ina maana wakiitikia okay kazi yako sasa kuhype imetimia. Ina maana wakiitikia wanasema yes. Ina maana ninachokifanya kipo sahihi. Ina maana usipokihype ina maana kitu ambacho unakifanya hauwezi ukajua kama kimepokelewa wapi. Kabisa. Tutegemea nini kwa tegemea mazuri. Asante sana. Afu brother, yes, kutoka Kenya baba. Yes man. Utasemaje? Hivyo. Yes, lazima hivyo vile amesema. Lazima ujue vile watu wana feel, wanasikia. So you have to engage. Unajua unaongea nao, unauliza maswali, unacheza. So kazi ya DJ imetoka kutoka just kucheza muziki, lazima uongee, then baadaye utengeneze muziki. So like the field ya DJ ime-evolve. Unajua? Sasa tumekuwa entertainers hivi. So lazima watu waendelee kuwa upgrade vitu zao. Lazima. Welcome again brother. Asante. Babu. Yeah. Respect. Asante sana. Mimi Ego. nataka nije tu moja tu na mshapiga show nyingi bila shaka. Ila watu wa nyumbani sasa kama nyongeza ambao waliweza kuileta nyinyi kwa DJ na inaweza kuwa kama kitafunio cha kesho na kuweza kusema tiwali ma DJ sawarudi nyumbani. Ni kipi na kama sisi ma DJ? Ati swali ni? Sema ti nyinyi kama ma DJ mshapiga show nyingi. Je, ni kipi ambacho mtaweza kukifanya kiwe kama kumbusho? Ili kesho hao ambao waliweza kuandaa show waweze kusema atibane wale wa jamaa tena warudi nyumbani. Tabidi ugoje ujione. Tuwezi kukuambia. Unajua tukikwambia hauna kitu ya kungoja kuona. Utajua sasa utasema
Najua. Kumbe kitafanyika kitu kitu kwa fulani kitanda kwa hapo hiyo. kitweet. Atacheza hii, atafanya hii. So ngoja ujue. akabazo ni babu tumeze ko matuzaniye DJ dammy muri Tanzania na kuri focus muri Kenya abarundi bazo DJ umunsi ni bande bari kurakurikirana izo abarundi bazo DJ abandi b'abarundi dusaba DJ b'abarundi city hariho DJ Ruindo, DJ Frankis, DJ Atoto, DJ Young, DJ Pro, DJ Alan na DJ Patman. Abo n'abarundi bazoba bahari umva kizo ari giteramo cy'aba DJ gusa nta kindi n'umuziki gutangura guheza kwinjira amafaranga ibihumbi 200 normal n'ibihumbi 30 VIP. Ibugarama zo ari ku buntu ko nazo zibugarama. Amakabazi tuwanje babu ndabona yuko aba DJ atari bake kwera mu DJ ari kuri stage abakeneye yemeza abantu cyane nibyo tumenyere kubona hagiye hatandukanye mbega kari benshi bande bagiye kuronka umwanya munini gusumba abandi mbega n'uwo muri Kenya wo muri Tanzania nabo mu Burundi bagiye kuronka umwanya hagati y'abarundi n'aba Tanzania n'aba Kenya nabo. Oya kuri ivyo ingene biba bipanze twafise ingene ba DJ bagenda baravuza ingene bagenda bararutana mu kuvuza si umuntu yo nashaka kuza ngo atangure ngo 18h hari abandi bataje gutangura hariho umuntu niwajija suivant ingene public imeze akabona ingene aransa umu DJ akurikira ivyo bivana na programme zacu nka twazitegura bwa kuri bose azoro umwanya ukwiriye kuri Miki dukora kuva midi imiryango izoba yuguruye DJ azaba ko baravuza azaba ari ivyo gufungura ivyo kunywa byose zabimeze neza abashaka kuzakare barashaka uko bose bafise ingene bakurikina bazaba hari mbwa abandi nk'aba DJ bandi ababiri baba babatumire bazovuza amasaha kuze gato abantu batanga kuja muri mode kugira ibintu bimere neza atari bagatwe dukeneye amasaha zutanga kuvuza ko ni 23h akabaza kanyuma ikintu wabwira nk'umurundi kubura atarabaye ikintu wafatiye ko kugira ubatore kumbure ba feel guides cyangwa bayida badafise kumbure ikintu umuntu ashobora kuvuga ati nanjye simwe gusiba sibabandi n'ibiri jewe ngira mvugisha ukuri ku bintu by'aba DJ maze ko nangaye Bujumbura DJ Bujumbura niyo ifata nk'umwuga bayifata nka loisir aba bayifata nk'umwuga ni ibintu babayishijeho ni ibintu bazi ivyo baje gukora baza bazi ico baje nk'akarorero nanzoga bamwe ko ari babiri nka DJ wa Bujumbura ninda tangwa inzoga umva ikibazo gihari nico abo barashika bakaruhuka bakamenya tuje gukora ni tuje gukina bakifotora bagashaka ku Instagram abo baririmbyi aba DJ bacu bamubaza link Instagram yawe na nabandi jana bafise iyo bigenda gute umubwira ngo ndamutumira handi hantu barakwaza umuntu ninde nitumuzi na Instagram yiwe dufise ubintu byose ni ibintu vya internet udafise internet udafise na kuri abasha museme sana wako wanasikia nilikuwa nasema hivi mmoja DJ ashike nafasi bwana awaite mafanzi zake kutoka kwenye kona nne za ulimwengu na awaambie tuko sehemu gani siku ya kesho kwenye hiyo show. Asante. Inakutana mkono na washe. Hamna shida. Nta kindi kibazo kanke. Ikibazo cha nyuma nuko nashaka kubaza mbega tumenyera abantu bavuye mu bindi bihugu baratembera ku maradiyo atandukanye biba byiza gusoma mbega ku munsi wecu mbere yo kuba mwamari kaza ko bashaka gutuma abipanze naturamenya amaradiyo yayo tuzoca ko mugandi baza ko kuko twafise umuntu akadufasha turi mumenyesha amacamenyesha tugira amaradiyo tushaka guca kuri jogo tushobore kubica ku maradiyo no sobanyenye ya mbere neza soko turarangije reka batumira abafans hama turangize invite Okay. Mafansi wangu wote ambao kutoka Burundi na nje ya Burundi niwaambie DJ Dammy Master aka The Lion DJ nitakuwa hapa siku ya kesho Miki Lounge. So njoni wote tufurahie, tucheze ngoma wote, tunywe, tusherehekee. It's gonna be late. Bila msemo.
Ongeza nyongeza kidogo bado. Copy and paste. Ndio nataka.